Leo liki ma fo malo. Le liki me amelo e ka wel malo. Ele le panga liki me fo fa ba me nga ngai. Fo ringa mo ka ko ngol bank le liki me me. Ele mama la mo fo ia. Eu le tau so e tuli nga to inga tangata. E te tau na fai se complain. E fai se tau fa se a o tau la ia na fai a tu lo o te tai fo no fa vai. Waka ka mo fai se ko complain le mele o fai la tanga ruenga man malo. O ai le liki ai kuangi ko inga me fa pene. Le ang o mea patino la vai al tangata. Ma ko kere fi i roa. Nai tu langa o long. E te au, ta sila lea lui e vatu li tato whainga malo. E ataua, o le si lui le leia. Ea, e le si le sila e loa e whailo se bank are fast. Ea. Fast bank. Fast bank. Kiwi bank. Tonua. Set up like a kiwi bank. Leo si le sila lau whionga le li pale mia. Leo e si le sila i le auto vaa hatu mare to tele. O isi foi ka ngaka ia e ngau ko vaa ko le ainga fast. O fai pisi ngisi o milionea. Tu loa, so le hifo ka ko milionea. Ile nga o le upura milionea le ngong paralangi a vei man kanga ka a ko ufaf e hifo e hata to milionea na ye tele o tamali e ye la to money transfers me tu lang vena. Ele pingi roa se. Ta sire nam ava mi o vale mai lo mo banki ko ngo Samoa. Fai lo open le bank ale. Io. Fai le ia tu langa ina ia tala feaunga ma ta yala ma fa ton fo la fa tu la bank tolo lo bulo le ile fionga ya fai malo Allen Stars wa langa Pacific isi ya ai o ka o men Pacific isi bank le sa wala fai ka kala ia le tu sisi la che ta sila le lu ia vatu le anga e luma le angoa yo kupe male au fia investors ale elango fenga malo ai si tati ai lo la to bank fo ile uma e awa mafu mafanga ai wale mangisi o le malo ile to tona to o mai ni tu pe o ye to inga fale tu pe faita tala fapi sorry o ka musu di ka ken ko pensa mo ka fa ko nga mere fa so le mo ko foi ka kala le o ka sa wa ka la ya le ku pe nga le nga asia ka nga to lo so ta ino e soli e te loa mo le alu le le ta ma a ingo Samoa mo developing ka si le va henga ton si la ye a fa fonga mai fo yo to o ma la vale a inga fast e ye le to mai le meto tupe e tūlanga investment, tūlanga whapena tau banking skills. Ta sile vaenga tau ona tau tatu tutu whatasi avese. Ia, mai o whakasi amale. Avese proposal. Ioi. Faise ele se kapu e whasahinga mea, as long as e meet, lawa i lai ele le maloe. Awa a whai o le whainga le o kako a mio ele o koe malungi mea. Ngā le au whai kakala whaasusu solo ai li loa. So le, HRPP will never ever come back to power. Ele kai me foi ngame. Ana sanga o ko fao o le a ko ke fao ku lava e fai ku o le fe kaui. Ai to te sanga fao o le a. Tulu. Eu punga le ta o vatu. La sanga fai I fe le tu ai nga fa le lofa. La ko sanga fai ka kala I fe o le ko me mo wai le tu ai nga me. E tau te whiu e to e whaaleanga whainga malo. Ua tūla I mai. E kou ke whiu e whaaleanga leanga I le I whaakuinga ingi lima o ngangaka ngā whaaku e le atua. So you are literally going up against I le whinga ngalo o le akua. Whether you like it or not. So, pe kou ke whia ai pe kou ke le karia inga. Sorry ase mea e pui o kala ye vanga ka meki sorry se mea. Eoi. E ngā ole wha maka ngā ingai awala ngai sue ea. E koe maua. Ali e tau. Sound late. Ole tu alalo fo ile I tau fionga I mingiska o kupe. Lau fionga sui parmia anga losa ma. Ai meise fo I o tupe maua. Ai meise fo I rufi o tau umale tu loula. Ai lei ele ole tu alalo. Su engi umai runga kangaka ia e whai kakala ma liki solo ai mea ia. Su engi umai runga e ave i kusi complain ai meise o bank ngai. Ai a whai o nisi o whainga ruenga malo kukuri. Ala mea le tatou fefe fai le mea tau fai fora mea mana ia ele fai le mea sa kuri
Kuni ale koe vele sanga vau. Wa umana me voile le ai ave koe omi mo ka pisi rungo papala me fa pena. Anga se pek le ngai usila. Pa pengele fa investigation kan riki ko me. Mo te tau. Lango ke longa foi la fato ata uma sele mai le fionga le pa mia malana ka beneta marfenga malo ono le pisi o sisinga fu. A o te loa o ta tau ona afe fo ye ni so suenga. Te no o vaenga piko sili anga o fa ngoa. Le atua o nei tangata e fai e sasakua o ko vava ai aku e o ai pai elections nge e fai nge ele ai sisi o ko kar ko winga HRPP ela sanga fai ai fea na me to te fai la sana fai I fea le nei fa avare vale to te fai tu lo la va le ina sao ala bu ka kingo la sanga fai ko ke vai aku mu lo sa mo o vari mu mai ai nga fast e o ai isi organizations ele fast. They just happen to wear red. Ale ko kisi sila ku e o ingu mafio anga ele e ingu ngai ko ke lo le ya e pe HRPP le pule nga mame to le ai o mai la ko foi pesi mo fa so a ko mai e oi ora le wingo fa matalanga le fa yatu e ko ke le feala e ama ko waka mai ea ai la sanga fai fea e nga o ko genka ka poko ta sile autu ala lo tu loa ala ngor ma poka la me e fai ama aver ma ku ala lo anga malo au ko ala loia o me le lei e mole anga iluma e ta pa tai mo ka kaunga kilingi ese le au fia ka mai ku loa le au fai longa uma le anga ye si fai longa la su engi nga ruenga ke mingi or ke mi ko ngwa ngeli atawa aver ha ngoa fai longa nga. There's a lot of PhDs, there's a lot of doctors, lawyers, mga ngisi fo mai fo ye matanga tata mamai. O lawa ave taxi ke mingi, langa ngai kanga kangi. Ele ai mase ku unga ye ele HRPP o se ava ngor ke mia o ka mfai. La wo ngai kanga ka fai la ko fare ainga. La wo ngai kanga ka fai ngai ka mai pisingisi on the side of the road. O tangata fai longa wa ka mai wo fo I mai viske. Ale kiri ngia la le au fa ngkulua mare au faole e fa uma kanga kare si up ai faole ye ngi ale kiri ngia ele ma fai ngo mai ngai ia ka mari ia ka mai o le tunu wa le va ngo fo ila ko mala ko fa si pepa peka ele kari ai ngai kongur kai me fenga malo de chapipi ya kinga ngero wo mar kai mi vale le ai ku me Au to va ai la tato yai o le fai fia ngor sisi nga fua ai ua le ai ase mea o so ka fa leanga amaka mai loi all bank oi bank ya do we have the records of the four banks mau mai na mai la ia vatu I know one or national bank I know one national bank e ta ua voi mo stato fa mo monga na mai le lunga amai lunga se expose ku lunga ia ona to wo umale to cancel maka ko account na yes ta sin na mai ngata wa ale lango fo I tu lo ale lango ina mea fa nga malo tu le mai amai se expose ku lunga ai ko cancel mai ko account ai ho ngisi bank ave bank lai lo te lango inga aya a foi o ele que foi pisingisi ale e que fa fonga mai sei uma usua a tonu ele uma proclame wa mai runga to banks ni na tu watu la ia ona ora ia kala mai ko ave uma o e bank isi bank sei tu o pe a tu wa le lopo angi me a fai te lo tangata la le si va henga ta ua ele pale mai o fenga malo e nili ato o le ko fo ye ko kanga ka Samoa ko open la ko account o fioka e oi mai la ye le sila mama o le se ko fa anga fo o pungikia me uma ile loko leanga le ai ma se sila fa pe o le ai ka ko o ame fai ka ko kam fai e fai fa le fai nga malo mo ko va ile sa o Samoa le o sa mai fa mo ko va ile o mai o kanga ka ia le la o mai ma ingi vesi le u tos la ia tele
Kele meo investa. Ai ko wuku fai ka kala so do fa penga. Ai to ti tau ma fai fa le hanga ai fai nga malo.